Puti. Le agreement. Okay. Nase bayikhiphile. Ukhulumela phasanyana na ungakhupulela. Yeah, angisho bekumele kimi ithi ifike uma seyiphumile manje. Yebo. Manje kuna la eyaphuma khona la. Ithatha isikhathi esingangani ukufika? Mara ke now musi it's been 9 years soloko ayilindile ubereke kanjani? I permit le akangayithengi 2017. Yeah. Yalahleka kuye. So So now ngibuzwa uthi kunemali emele ayithole which is 12,000 ne? Yeah. So angithi uthi ayikafiki kuwe ipermit le. Then ngibani obhadala 12,000 le? Nguwe. Uyibhadala kanjani ingakafiki kuwe ipermit? Chuthi nje wena ubhadala into onganaseyiyo ongazange uyibone ongazange uyithini just uthi umuntu wamusa la mele ukuthenga khona into mara ibuyibhadalwa nguwe. Yeah, mina ngibhadalela manje ngishela ujabile nakho ngenzela ngikuthatha ukufika ngibhadela mina ngiyilinde right. Ngithe nangenza research la ngathola ukuthi ipermit now it's 34,000 ngafuna elesanyana zangithole ewetha 12,000 so usho ukuthi i12,000 akhe le izoyithenga ipermit. Right, asingathathi imali ke ufuna ipermit ba makhanya ungasitholela ipermit ye 12,000. Yeah. Right. Ubu patient do mhlambe sikhuluma ngesikhathi esingangani because now I think uba makhanya ube very patient for 9 years. See this isikhathi yes. All right. Then ipermit le elahlekile ngile akubolekela or manenga ama permit la. Oh, azange kuboleke yona beka.
No, it's fine, Bututula. Right, mhlambe ungehla nini sibonana. Uyawahla ngezi 12 uzobe Friday or ngevela ngezi 12. Alright. Then we khona ukubona ni Saturday. Asithi ngolosibili ke wade following weekend is 12. Jama ngoma lona 16. Whole day in 16. Let's make it Monday, game 15. Yeah, right, Monday. Right. Into engizoyenza ngizomfonela Zesekho. Ngicabanga ukuthi it's best ukuthi siye office le identical force. Mara nevertheless, kamari ngathi size renkeni sizofika renkeni. Ubona ukupho kungcono. The right, asiye office le identical force. Uyangizwa? Esiyakuzwa. Then ngizocela umphathele uze no sesiya, uliya. Yangwelo bamakhanya ayithenge kuya kithi. Right, then what I will do, I will contact bamakhanya naye abe khona, then ngizoba khona nami. Thank you bro. Ngifuna umthweni. Anyone engizomthola office can assist in mediation, it's fine. Umthweni, yes. Sure. Bamakhanya kanti i-local le ke yafika na. I-permit le ke yalahleka. Manje uthukile. Ya bafethu niyazizwa maningi. Bale bathu kukhamba kubona ngesini. Well, into esithwile thina ukuthi siyoba iphimo la kunganaphimbo khona. Nangananyawo bafethu thina siyogadanga siyoba inyawo. So now somkhalebo bamakhanya ukuthi athole ipermit yakho ukuthi uthulani la uthi hawa ipermit lahleke ingakafiki na kuba bamakhanya but agreement ithi babolekusene basayina. So umbuzo ukuthi uyisayina kanjani agreement yento engakafiki kuwe. So asazi ine-ID agreement ine-signature yakhe uyosichazela ukuthi i-signature ne-ID bekayifaka kanjani entweni engakafiki kuye or engakaphumi sesebhodini. This is identical force unresolved matters. Shut up. Angizwa gogo. Angisho into zami ezindeki. Ayisikhona. Even wakubhadala half. azange saqhubeka. Saqhubeka. Isitifiketi sekhombi wazaza. Yeah. Lesitifiketi sekhombi basithatha kwababantu. Laba ngathi so bazongibhadala. Angithi uma bangangibhadali bazosithatha lesitifiketi lesi and then ke baneja bangibhadala ngithi siyasebenza. Yeah. Shithi makha. Ngifuna ukuthi ngizwakale lapho Sizwa. Yeah, kusho ukuthi ngiba cha sise. Yeah, bazokubhadala. Manje angisezwa ukuthi isitifiketi ndini sikuphi angisezwa ukuthi vele ngiyakucela anga ngimi nje kuba yini phela Sisanazo ngiyazaba ngifuna gogo. Angisho mina phela ngishobona mina. Phela ngikhuluma ngomama wakho ngikhuluma lo. Phela ugogo nangabe uthi mina sengiphakamisa ngiyayekela akunandaba mara bengithi ngifuna ukumnceda ukuthi ayatholi okungokwakhe kuthulana. noma ngimbona nje noma ngimbona ngihamba kathi ngisa cokwe Imi ingaba inyaka emingaki gogo? Angisayazi.
Masisi ungithengisele isitifiketi. Ungiboleke isitifiketi sakho. Ngamboleka. Senze agreement phansi ukuthi nasengisifuna uzomnika. Kalama yena ngisifuna ukuthi yana zange ngimboleke, zange ngimnike isitifiketi. Bambuza lo baba bathi thulani isitele ngoba nayi agreement kampini ithi wena uzocela masa asifuna isitifiketi sakhe kanti why ungamniki isitifiketi sakhe siyajika kasazi uthathini solanda boJim Mathibela boJim Bathipini sicela ukumbhadalela nimbhadalela malini lesitifiketi nangisithenga mina sasi 12,000 manje isitifiketi hamba ku 30 something thousand 30 something kuya 40 manje isitifiketi bafuna ukunginika 12,000 bese mina ngiyosithenga ngani phambili mina phambili ngiyosithenga ngani ugogo phela nangaclaim isitifiketi sakhe asithole konke ngasithengisa nge-40,000 isitifiketi sakhe mina wabona sona bengifuna bangiphe sona siphila uyasifuna gogo isitifiketi ya angisifuni bewe sihambe ngakho ngisifuna nje bathi gogo yebo sisebenzile azange ngidlelule isitifiketi sakho khani gogo naninikela na isitifiketi esiwawubaboleka vele bengibaboleka bebathi bona bazosebenza ngaso angithi masebenza ngesitifiketi somuntu uyambhadala hayi ya siserenkeni siyasebenza futhi ngabe nginamanga ukuthi mhlawumbe ngathola i-10 yakho hayi gogo na uhlelo uthulile isitifiketi sibereka mahala uthi siyabereka namanje siyabereka ngithi baphathisa usithengisile angazi sithengisile urakasithengisana usithengisile gogo usithengisile ungani sona lesamo usithengisile sona lesamo usithengisile laba sisi bazokuhlazisa uyistress soya ngizwe bazakhipha kuma TV ubona umhlaba wonke ukuthi umistress otsotsi